Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama beta Albertus Stefanus Petrus Aliandus Bungocang Belum kebrus. Nggih. Beta baru ingat. Beta cari Karangasem Seraya. Sukadaya. Beta punya kawitan di Beleng. Beta punya Merajan Agung di Denpasar. Beta punya Betara Yang Guru Kos Jembrana. Nggih. Di mana bumi dipijak, beta selalu ingat. Di sana langit dijunjung. Beta mau ngomong bahasa Beleleng. Pangenah kasar-kasar. Dia melalui ke Beleleng. Siang ada di lemu. Cicing liu. Aduh. Tumben nyek kalangan ini. Tumben ngigel. Biasanya di gelogor kucidi, di kamar mandi ngigel. Amonean liun menondo nih. Budoh. Nak budoh bebalik. Mari. Dia je budoh, Pak. Jangan mulu makelo budoh. Penyakit jani bersoleh-soleh. Kelas lacuran mendik. Kudes. Sing lapis. Oh, macam-macam penyakitnya. Benduran bendik, ekonomi, kelas ekonomi. Mencret, keset, kelet. Oh, macam-macam penyakitnya. Ini duran bendik, kelas elit. Kayak macam-macam. Ginjal, tumor, kanker, AIDS. Apa nih madan AIDS?